Jaya, Banjar Tegal Selat, Kecamatan Abian Sebel. Pocong tepat yang mawi, ada ning gelar hong harus ewu. Orang paling ulun wang we mojak watona ning we kubilang aja kunang bilang. Yo ada ning moga ranu yun takpan. Mogo ingulutan ke keneng sot dukun lawan sirayang kawi suara. Arya paningulun beparayo memelik kanang tatawu cari. Patap kepaning Dewi Mahatia Purana. Mata mahakan udah kalau angawe panusul lipiuri ko hananir. Pemurtianing masa suara Wajan kue kehananir Wong pulus maniteri karamanir wong pawas Riapa Sila wong pulus Matemahan pangalu karamanir wong pawas Wadian sekumuruk di kanang teribuan Mengalengkong doyaning terati Orang abar-abar geni parwan Remuk di kelikakuan Riapan siya may susura lawan Dewi Kali Akan nakakan kunang yun yang kali ayo mandi uang istri berlain buat pemarah dari tanah hano marawat tenik kanak wailas parwat tanawadir hano kunang detio pakai sesuatu arani ribu sakarang sekikang pernah golanir Asin potong, asin walang, asin katanyong tikan. Rap, sirup, asuro, dewu, muat detir. Ngelarakan asuri sapat. Sang kaning kadidaya liru. Matemahakan sekadap katon, sekadap tan katon. Mua kagalarang kenekunang das wikram. Mua temuakan rem-rem kohanamir. Ekanan dirah ini yang ngarawi.
matamaang sama ng gunung oleh erap sirap kunang dalamit pendekating anjo senang pada rumah kelawan kirian kali tiang lum ang tiang manupagyo ing salir anak nira buat kami parat manon wataking kanil kalano Witiya sakla di kelas netiya wakil wakil siru hari pepar raya orang yuda lawatir wakil soal dulu sila karamu lawan wakil kakak dan pesunarak tinggi berapa siru yang kali yang akan kunang payuda lawatir wakil sesuri waduh sakit waduh Hanu wati Allah dari karamani ro ang ada kakan na yun. Tiang kepindu kunang jes tekal sira yang kini putri enjing mohon mandinda wahai sesun wari tanan make tulus si kanak kali oh surya peyoh pengalaman dia Om Santi, Banjar Tegal, Desa Selat, Kecamatan Abian Semal dengan judul Durga Mahisa Sura.